TALA FOU, Radio TALA FOU, Molini Aso Faraile. E tele nisi o fianga le atinu e mafo mai le peso o le pawa. E peo na yaile sana te anei, ma le po le asolua le vai aso le nei. I le moto si ayo le tise mo polo ato i le po le asolua. Na afia i fo i malmauta ngasi moto o tua, leo lo ta o tuai ngasi tinga aina. Mo fisilingi yaile tu lango yaile afi faa leo le falmai, le alava e masanya ni ola, pea o ina moto si mai le tise, mai le faa la ptonga le tise le EPC. Na afia fo i le tele o senga o whanau wa o ngai universite le papa ingalangala, ina o moto si yaile le tise le asolulu, ai le italiane fo i afi faa leo le universite. O nisi o whanau wa onga, na usu mai le waweao mai no itua, pe ita ina fato ai lolo o moto si yaile le tise le NUS, ina o tau nu le lotua. Na fato ao la ne le pawa, wa oli, ai wato e fo i nisi o whanau wa onga yo lato ainga. E ele tatonu ngā tatou tala fou, na o fo i le fase ai lunga le social media, mai nisi le au fai pisinisi le tūlanga o le peso o le pawa, ua whaaleanga ina i nisi o mea whengalwenga, e peo pusa aisa maisi. Ai le tali mai o le minista o ngalwenga i le fono o le palmene, i le asaluruna te anei, le afionga ia olo fitiwa ai, na ia tu ua ia i le whenga malo o talua i le HRPP, ono le lean whaatatitia o nisi o ngalwenga, le ua tueleanga mai i le taiminei. Pe ta ele o manino mai le tali le minista, pe ole afa awa wau pea na pere pawa, pe ole a le toe pe. Ale a foi le umi o le afianga ele atinu, ma le nei whaafita auli. Inisi o tala, o le li poti le newspaper sa mo observa i la soan nafi. Na taa ua ile so eina le alimtanga luengo leo, o le tangata na ia ngā oia nisi o meto tino al malo, mai le matanga luengo tina ama tamaitai. O ia meto tino e afia isi masini laptop mas hard drive, o lo titonu wha maunga, e whatatau lei polo ketil miliona mo i tu malo te itasi. E peo na sila fia, o se tasi le neo matanga luenga na avesia le tofingo le lato minista sa iei taluai. Le afionga ia mulipola ana rosa ale molio o, ina ua leto e whaatuatua ina te maita i palemia, e aveama minista o lana kapineta, a suitu langa ti ai langa aya ti atu autofunga, ma minista fa ol matanga luenga. Ta ua mo mua ai langa aya, e taunu watu le official minista, ina o kesi manu folo o iai, ai le ai ma se faila. O la son na fida fa esa sia singal ambasal malo Japani, i polo ke tina fa atu pel malo, le olo o faya le ofiso Japani sa mo ne inga luenga fa atino, po le Japan's International Cooperation Agency, le JICA. O le asia singa na fa atasia tu yailwa singa tu stalam fa salau, le asasia mo moila anga tu langa lua, i fangalii. O le fala anga i fangalii, o se tasi le polo ke tina fa atu pel malo Japani. Ta ua le sunga le pulea o nga yavel sa mania matatia, le fesoso ani tele le whainga pa anga le ale malo Japani ma le laumua. Iana nga luenga wha leleia, e le ngata ilea, o lo yeise tasi ta maita i Japani lo whaia unga, ma o fola na au au nga lete tongia, pe valentia, o lo ye tau avela mata upol matematika ma le wha Britania, ili tau sanga 5 maleono. Na whawhetai le sunga ta maita i pule le malo Japani, ili tu mai lo lato tau au fisosoani, i atina e wha leleia le laumua, ia mauti noa, o lo lelei no fuanga ma lava mea mana o mia, po resources, au ale au tau ino alo ma whanau, ele ngate le anga tulanga lua whangali, ai misi alo ma whanau o Samoa. O le vaengalo na lua na asia i fo isi e tasi polo ke tiva i 5, o lo ngafa mapuipuio mea ola si tulo, po le Animal Protection Society. O se tasi ni o whala ptiptonga lo fisosani le malo i Japani, i le whatupeina, o mea mana o mia, mo le whale le no whanga, ai miso vai la ang motonga fitinga o mea ola si tulo, le ana sa noa i tamaita i o lish a seang la whai. O le vaenga muli, na si aile no whanga i tawha ingata, le olo o la fo ai la pisi, po le tawha ingata landfill. Whai loe le sunga i Isaiah Takenaka, wa tele le swinga no whanga o la fo ai la pisi, ono le fisosoani le ploketi, mo le whale leo le whanua. O le wha moe lunga lava, ia fo ia whawhita au li salia e mai le amatanga, e pea le manongi se itulou. Ono le manu, i le soifua malo loi no le atinu lau tele, ai meise lava i ainga, o lo ono nofo la talata atu i le anu whanga. O le asa lua le vai aso nei, na whai eisi saini ngā lima o se malilienga, i le vale malo Samoa man malo Belize me Amerika, mo fesota i ngā vāvala lata, po le diplomatic relations. O le saini ngā lima na whai ele sui le malo Belize, ia Carlos Fula, whatasi masui a wai o Samoa i tutonol pūle ngā whaavau malo, le sisunga ia whatamanawa u polu le tolu, ma le sisunga dokta pa o le leilu teru. O le wha moe lava o lea whainga paanga, ia soso tau a waina ia tinu ue lua, i ngā luenga wha leleia, ma o se awala fo i wha amalo si aise whainga ua Samoa ma Belize. E lea fole masani ngā malo Samoa ma Belize,
Ono atu nu uye lua e ngalo lue whaatasi mai si motu la iti, I lalo malo le tau pulenga. Manisi atu nu e fitu se fulu male fitu, ele vea I masaina, whala patuputonga mai Afrika, Caribbean, mal Pacific States. O le vaenga lo ave ele wha mamafa lea whainga paanga. O le vaenga lo suingo le tau, I tu tau atina e whaalelea, mala si isi I ai o le tai, e pea na mai tau ina ile nei vai tau. I tala muli muli, e silia mala se laule o whainga ta mai ta e malei tu malo whaasalele angai sa vai. Na awai si ta amila sanga soka, na whaatau ta ele pulenga ta alunga soka I Samoa, le Football Federation Samoa, I le asalulo le vai aso nei. O le nei ta amila sanga se fofuanga na e se tō whaale ta mai ta I whaatono le pokalame, ia Nadia Malifa. Ma ua mawhaiona whaatau nu I le langolanga sua sunga I whaia onga, I le whaamalo sia ta mai ta ia ongo lang mo ta itasi, I awai lea wha moe moe. O le vaenga mua le pokalame le whaatau o peo ta mai ta ile nei ta alonga, le ana whaia I fo I le ta amila sanga soka I polu nei le tau sanga o mawai. Na mamaoli le anga whawhetaya ta mai ta I pule se sunga Nadia Malifa, ia onga umana awai lea ta amila sanga, ai mai se le langolanga sua le pokalame, ua mawhaia iona I umanuia ta mawhainga, na nauna wai le aso si soka. O le whaatau waina leo ta mai ta I maura toanga wa ese, ai mai se fo I le tu tau ta alonga. O tātou tala fou nā mole nei Aso Faraile, tō whāsui fua.